Nimusamure. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Sema ya. Nugera hanze uzabyara amahasha y'abahungu. Amina. Abahungu aba. Wandike. Hakika Mungu ni mwema. Ametenda mambo makuu. Ni Mungu. Ni Mungu asiyeshindwa. Hakika Mungu wangu ni mwema. Hakika. Chagia. Kubura. Ametenda mambo makuu. Murangase tutambara. Murangase mugire. Mungu asiyeshindwa. Hakika. Ugiye kumva telefone zitatu iya mbere zaguhamagara ikubaze gusa amazina n'umubare w'abantu muri kumwe. Ico ni cyambere. Cya kabiri izaguhamagara kabiri nimari kubwira ngo yije hano. Iya gatatu izaguheza a ve lo. Hakika Mungu ni mwema. Ametenda mambo makuu. Ni Mungu asiyeshindwa. Hakika Mungu wangu ni mwema. Yama nimusambure kasi. Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Kaka. Ganulira nanitwe Mungu ganula. Ganula nabamuhuna ganula. Ganula nabafira ganula we. Yisha we. Ganula nanitwe Mungu ganula. Ganula nabamuhuna ganula we. Yo. Wino sha. Wino. Ganula. Nimusamu. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Akaka. Birase kome topase. Ndamukiriza umuntu umubwira ngo tuza. Imana igiye kuguheza ibintu w'ishuri kwa bishasha. Walira kuzara. Ugiye guhura n'umuntu aho kandi azagwifara. Mbere y'ukuzi kora. Hakika Mungu ni mwema. ametenda mambo makuu. ni Mungu. Asiyeshindwa. Hakika Mungu wangu ni mwema. Umoni na starehe sana milele. Hakuna oga na shaka umoya uwa manunguniko naka umoni na starehe sana milele. Nafurahia baraka piga makofi za ulimwengu wa roho. Karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna oga na shaka umo atakuwa manunguni naka umoni na inastareni sana milele. Abemera ko ari Imana ikitugejeje aya masaha bayikomera amashimeshi. Hakuna oga na shaka
shaka umo ayatakuwa tubeka bavuza amashi kana Ninastare Elisa Namilele. turashimira askofu urusengero n'amadame we na staff yose bakorana muri komite pastoral n'abana banyu. Dushimire abayobozi bashinzwe department zose z'urusengero rwa Kanani, mwihariko ubuyobozi bwa jeunesse mwagize neza gutekereza ijuru n'amatayo n'ijuru na Reverend Musoro. Hakuna Ogana shaka umo ayatakuwa manungu harabafite amashi akaumo ninastare Elisa Namile. tuzamura ibiganza twese sema haleluya. Turashimira abandi bashumba bose baraha muri abagabo muri n'indwara abahanga bakomeye ku isi barangwa n'ibintu byinshi ndavuga bibiri gusa nimugere muri bazi gushigikira abandi bagize ibitekerezo byiza. Cyo ni icyambere. Icya kabiri baba mbere kugabana umugabane w'ibyiza kuko bagifite umwanya kubikorera ku isi. Muri ibi byaravuze ngo ikuzimu nta migambi hano kugera gute gushima namerere. Dushimira president wacu w'u Burundi hamwe na parliament n'abanyumba 10 n'abadezone n'abashinzwe amazone n'abaturage bose bakora muri government yacu y'u Burundi. Maire de la ville urakoze cyane. Reka nkubwire ntakiza ngo guhabwa umutekano abarya bakabyibuha n'umutekano abiga bakaminuza n'umutekano koma amashi menshi. Taka kubwira abantu bose bariti bibane mwihangane ndashaka kubwira abantu bose bafite ingorane bahumure. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo bihangane. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ingorane bahumure. Uwiteka azavunagura imiheto azakura intambara mu gihugu. Uwiteka azavunagura imiheto azakura intambara mu gihugu. Azarema isi nshasha itarimo ibibazo. Azarema isi nshasha itarimo ibibazo. Ndashimira umushumba Reverend abagande baravuga ngo mukwano gwange nyo Musoro tubwirije amagambo meza reka wenda ari igipfu kitazi kumva ibintu bitatu zo tumushingira imizi muri Yesu. Mbemalize usibye igipfu Salomerani saravuga ngo igipfu nubwo bogihura mu isekuru kiza cyama gisohokamo gusa ari igipfu. Namukiriza umuntu mwisharanye
umubwire ngo iba maso wumva ubutunzi bw'ijuru. Hanyuma amazina ni Matayo NDAMAIZE Muhoza. Nagira umugisha n'Imana umudamu n'umwe abana ni barindwi. Uyu munsi ngeze muri iki giterane mwanjumiyemo nabundi mwana kandi wakoze imirimo ikomeye arampamagara ndi hariya kuri hoteli mwancumbiki. Mwagize neza. Ubundi ibyiza ntibisabyihuta bigenda gahoro gahoro. Nubona uwanya gusa imodoka tukababare ahubwo uzamufashe kugura igitoro nawe ejo bundi bazakugura. Uwo muntu arampamagara tukongera kuvuga ngo ufite abana batandatu uvuge barindwi. Ubu yabaye wa karindwi yitwa John from America kandi yambwiye ngo mu bana bacu ba petit frère ndahita mfata mumwe primaire yose pitanye mu ishuri. Nushaka ukoma amashi ureke kuyakoma kera yabivuze. Tudatiza rero n'umushumba w'itorero Holy Spirit Fire Church kanisa ya moto wa Roho Mtakatifu. Numvishe bene data bavivira karibuni sana na Mungu awabariki. Mwagira bwisha koko nguhitamu balala hitamu menya hobya yera na Mwenyezi Mungu awabariki. Utayijuru singa yero mukereso bundi abanyamurenge bacu umugani baravuga ngo utaza gakura bago mutafu. Ushaka kugera kure yegera abandi. Turi muri topic y'igiterane iri mu cyanditswe ari Korinto ba kabiri ibice ni 5 umurongo wa 17 turabanga bahomboka udusomeni wa 18. Ndi muri topic ivuga ngo kora ibintu bishe. Tumika vitu mpya. Duhaguruke twese twubaha ijambo ry'Imana. Umuntu uzi gusoma ahita dusomera. Turasoma ico gitabo duhagaze, ikindi gitabo turaza kugisoma nyuma. Wa Korinto wa pili sura yake ya 5 mlango 17 hadi 18. Na karibu kwa kusoma. Niturangiza gusoma muricara. Kindi gitabo cha kabiri ndaza kukivuga twicaye kugera ngo gisoma ahita gisoma. Karibu. Magweze microphone kubera kuko bintu biri kuri online. Bayizamure nanoneka. Biravuze ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu yego abari icyaremwe gisha. Abari icyaremwe gisha. Ibyakera biba bishize yakale yamekwisha. Ndore byose biba bibaye bisha. Ndore byose biba bihindutse bisha. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe kubwa Kristo ikaduha umurimo wo kwiyunga n'abandi. Amen. Amen. Nimwicaye. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utazarau. Kiu yangu haja yangu nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utazarau. Ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Nifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange. wakini tazama wakuone wewe, unifinyange,
unifinyange, wakinitazama wakinitazama wakuone wewe, unifinyange, unifinyange. Igitabo cya kabiri Samueli wa mbere ibice bitatu umurongo wa mbere uri busome ahomboke kagere kuwa kane, hanyuma ninjire mu ijambo tisalabana. Wakinitazama wakuone wewe, unifinyange, unifinyange. Wakinitazama wakuone wewe, unifinyange. ibice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza ku wa kane. Ibice bitatu umurongo wa mbere kugeza ku wa kane. uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli. uyo mwana Samueli akizikorera na karema imbere y'umugingi Eli. Kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, na ibyo binyerere igambore na karema ryari gwetimisi, nta kwerekwa kwari kuri kweruye. babone gari ririhohe. Icyo gihe Eli yari atangiye guhuma, uyo mushosi atakiri mulangiza bwija atakibona. sukuma Bukeye mu maryama aja ku buriri bwe, itara ry'Imana ryari ritarazima, ariko itara rya na karema ritatazizima. kandi Samweli yari aryamye mu rusengero na ya Samuel yari iri mu address rw'Uwiteka, atakizigwejere kaya akizigwejera mushengero. ndamukiriza umuntu umubwire ngo menye agaciro ko mu rusengero. Ica sinabona amagambo ahagije utuye indirimbo ikubiyemo amashimwe yanjye yose, utuye indirimbo uyakire, ikubiyemo amashimwe yanjye yose. sinabona amagambo ahagije koresha ngo mvuge gukomera kwawe, utuye indirimbo uyakire, ikubiyemo amashimwe yanjye yose. tuzamura duhaze Imana icyubahiro. sema haleluya, haleluya. amagambo y'Ikorinto habaga ibintu byinshi ntawo birangiza none. Reka tugakora igiterane cy'amezi abiri umuntu ari Korinto gusa, amezi kane umuntu abyagiye gusa Korinto gusa, ukabanza ukavuga abanyabwenge wabarangiza ukavuga abagore b'uburyarya bahabaga, warangiza ukavuga uduhungu twagaza twihuta mu mvugo, ukavuga abacuruzi bari muri kapasite yo hasi no yo hejuru. ntaworangiza Korinto. utuye indirimbo uyakire, ikubiyemo amashimwe yanjye yose, utuye indirimbo uyakire, ikubiyemo amashimwe. nimuzamure cyane, sema haleluya. abantu b'Ikorinto ngo habaga ikivuko, cyo ndakirangije, kandi mu kivuko hazacamo bafrode. nimubona abantu b'abafroda ibintu bakabicisha ipembeni tibitangiye none ni Korinto nabyo byari bihari. icya kabiri habaga abantu bakunda kuja mu bigirwamana no kuraguza mu bapfumu. icya gatatu Korinto ngo habaga abantu bari mu banyabwenge batarabanebwe mu mitekerereze zo gushaka iby'isi. icya kane harimo abantu ngo bari barinjiye mu busambanyi barabuseseramo neza neza. Paulo
yahuye n'ibisubizo bitatu. Nimuheze Imana icubahiro. Sema pase ya mbere yakoreye muri kapasite y'ibyakera byari bimubasa byo kugurira abantu nabi, kandi mu izina ry'iwaga yitwaga Sawuli. Nta muntu ubuzira izina, nta n'umuntu ubuzira aderesi. Umuntu agira pase, akagira presa, akagira na fitiri. Subiyemo. Umuntu agira pase, presa, fitiri. Umuntu akaba mu masinda abiri, agira kote fo na kote feble. Gutuye indirimbo uyakire ikubiye mw'amasimwe yanzeyo. Gutuye indirimbo uyakire ikubiye mw'amasimwe yanze yose. Musambura ibigasa. Haleluya. Ngo yakoze ibintu byose muri pase ngo afite umwete. Nibiramo ngo nimugire umwete wo kugera gute nuwo kwezwa kuko utejejwe. Umutipe yaratarezwe ariko umwete gutya wo gufyagiye abatipe no kubagira nabi yari uwa mbere. Reka ngubwire, nimba uri umumu w'inzoga uzayimwe neza, uzwisharaho uyimwe neza, nushaka ijisho rizahite risohoka rwose. Nimba ari umuntu uzi kugira neza, kora ineza, hanyuma ineza yonyine izigenda ivuga wowe utahaye uvuga. Nimba ari umuntu uzi kubana n'abandi amahoro, gira umwete. Gira umwete. Aya masaha mwambereyemo ni amasaha aremereye. Ningana muri seminari murantamu, ndabajana muri ritime y'igitaro cyane. Gutuye indirimbo uyakire ikubiye mw'amasimwe yanze yose. Gutuye indirimbo uyakire ikubiye mw'amasimwe. Nimuzamure ibigasa yewe. Sema haleluya. Haleluya. Icyakabiri ngo ndiyagazarangara. Imana ndizikorera n'abantu barangara. Umuntu wese uza kure nukora ibintu bisha ntazarangara, azamenya season ye. Nta muntu ubuzira season. Ube muremure ukora muri season ya. Abakinyi b'umupira baza bakina mondialis zitanu, nyuma ya mondialis zitanu biba birangiye. Nubwo yoba ari umuntu uzi gufunga umupira, nyuma ya mondialis zitanu baza bawukubita ikashegashega. So ndashaka season murambo barira tuvanga indimi. No iki kinyejana kora ibyawe bisha kuko ni season yawe. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo reka kurangara bamaso, iyi ni season yawe. Utuye indirimbo uyakire ikubiye mw'amasimwe yanze yose. Gutuye indirimbo uyakire ikubiye mw'amasimwe yanze yose. Gutuye indirimbo uyakire ikubiye mw'amasimwe yanze yose. Zamura ibigasa. Sema haleluya. Akakatika. Muri rurasi. Hakika Mungu ni mwema. Ni Mungu asiyeshindwa. Hakika Mungu wetu ni mwema. Icyagatatu nimara mvuga ibintu bitatu yakorewe Pawulo. Icyagatatu asipe pase. Hindukira na mwene wanyu umubwira ngo tuzaba nk'amatayo. Wewe ni wewe, yarazi icyo ari cyo wewe ni wewe, tuzaba nk'amatayo. Sinaba nka revera musore, sinaba nka muzeha. Wewe ni wewe, mimi ni mimi. Yaraziwe kawe. Tugashake ko bantu bamenya wewe. Nutimenya utakufa haraka.
nta muntu uzi ukora ibisha atabanje kwimenya isi kugira ngo izagukurikirane kandi kuyoboke nuko wewe ubanza kwimenya nutimenya rubanda ni rubanda wewe nutimenya wewe hakika Mungu ni mwema, ametenda mambo makuu. ni Mungu asiyeshindwa. Hakika Mungu wetu ni mwema. Yame nimusamuri bikasagira n'ijuru. Sema haleluya. Ibyo yakoze byose ngo abikora muri pase. Ijuru ngo riramureba ribona umwete afite. Rirabana ukuntu yimenya ko ari we. Imana riravuga ngo uyi ni igikoresho. Imana ngo iramutungura. Byakozwe n'intumwa. Ibice 9 umurongo wa mbere ugahita uhomboka ukagara kuri 28 ndahavuga amagambo 3 nimugera mucyo si peut passer irashimana ndayumvise nimugera mucyo mubonye uyu mubyeyi aracicaye nurangiza uhunga kanisa ndakurahiriye Imana iraha hano nimugera mucyo. Sema haleluya. Haleluya. Imana ngo imutungure yumvishwe apana amajwi harishwe hari n'amajwi akasikia sa umuntu wese ukora ibintu bisha ntaza yumva amajwi ntaza yumvishwe. Amen. Umunsi Eliya ngo aramanuka ngo amaze guhungane ahunga Yezebeli Eliya anapumuka ngo yumvijwe ibyambe ngo yumva risa ririnda shana ngo akubita mu gutwi aravuga ngo irijwe ntabwo ari rizima ngo arongera kandi aba professeur baratandukanye wowe ni wowe n'amatayo ni matayo ngo yongera yumvijwe ngo rihari hinda nk'umuriro ngo ategeye aravuga ati muze hatari mu ngo yumvirindishwe ndahanuye uyu munsi wa none nimumvishwe igijambo ry'Imana. Hakika Mungu ni mwema, ametenda mambo makuu. Ni Mungu asiyeshindwa. Hakika Mungu wetu ni mwema. Nimusamure bikasi. Sema haleluya. Amen. Ndashikirira mubwira ngo Sauli we ya Sauli undeganyiriza iki icyamufashije ngo akanyenyekeye ntawe uzi ukora ibisha acicishije bugufi nimwicisha bugufi nzabazamura agishushaye uyo ndiye atakwezwa nimwicisha bugufi nzabazamura akanyenyekeye yicisha bugufi ramutsa mwene wanyu umubwira ngo urashaka gukora ibintu bisha genda wicishe bugufi. Hindukirana mwene wanyu murebe umubwira ngo reka ubwibone reka gusara ndahuragera icishe bugufi. Icyakora nudaseka woba wenda ufite ideni rya banke kuko nabyo ni ibindi nimureka bagera gutya. Haleluya. ngo arabaza ngo se ninde ndenganye ngo ijuru ngo riramutangariza ngo ni jewe mwami wawe urenganye ngo ahita yicisha bugufi akatubu zambi. Sasa 1 2 tuzatuva muri fazi imwe tukaja mu wundi. Abakora ibisha bava muri fazi moya wanengia kwa tuva mu mbaraga twinjira mu mbaraga tuva mu bwiza twinjira mu bwiza. Tidukora ibisha ukwezi kumwe duhora duhishurirwa tugashurirwa mu kwa mbere tugashurirwa mu kwa kabiri tugashurirwa mu kwa gatatu mu kwa kane 2006 tugashurirwa 2020 twarayishurirwa 2027 tugashurirwa. Umuntu ukomeye uzakora ibisha ntayishurirwa un jour buri munsi wose hakomeza kwishurirwa. Nabazanye serum ibafate nimukora ibintu bisha. Ametenda mambo makuu. Ni Mungu asiyeshindwa.
gucuranga se diskete mima wabasama mwene ruhora imbere umuntu nakurusha ikintu uzemere namukiriza umuntu umubwire ngo reka kwinjira uruwanyu menya season yawe hishurirwa ibintu byawe aracuranga gutya mima wabasama ngo acuranga data ayikoraho gutya ngo ayikoraho gutya alarume yamihaguruka alarume ngo ihaguruke bakibonga nabo baraza amavu baraza nabamatayo nabo tuva mu bibogobogo turaza reka nkubwire ntangizi yigize umuntu azagirwa nundi twese udusobetse n'Imana data Imana muka wera ni dusobetse hari umuntu turi kumwe ni musamuri ibiganza sema haleluya haleluya tungura ijyoshwe ngo rimanuka kuri sawa mwanaume kiongea hakuna mwingine wa kuongea Imana nivuga kizivuga amagambo menshi izivuga ijwi rimwe gusa wampamagara nagera gute nakwitaba ni yandirimo muza muri la 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 murayizi turashe mukanya rekera ho ngaho umuriro uratse reka mbitegereze nushaka kumuhanuza kwerekwa tukarebe hasi mutumbire nashakaga ko museka uko musetse topic irumvikanye ni musamuri ibikanza sema haleluya haleluya ngorangiza ngo agwa yubamye alama ya kushindwa lakini kuna nguvu baadaye Biblia irambwira ngo fase ya kabiri yohereza umugabo witwa Hanani ngo yari umwigishwa mubigishwa harabigishwa 12 hari nabandi barimo ba Yusufu wari Matayo bamwe amazina atazwe kubera abantu badasoma Biblia kibazo bamenye Hanani yari umwigishwa ko afite fase 3 iya mbere yagaza yereko iya kabiri yari umuntu uhudumiye omagesha iya gatatu ngo yagaza avuga ngo ibyo jewe numvise nibyo numvise ariko wagaza umukora ku ijambo ni Imana yonyene gusa yamavuga ngo muze uyu mutipe Sauli hano muri quartier baramuzi ko ari umwishanyi none uvuze ngo numugetaga reka nguhumurize abantu nibasakuza ku buzima bwawe wowe ndugasakuza ikinyejana cyo gusakuza ni ikinyejana cyo gukora ibintu bisha byawe ari byo bizavuga mureke gusakuza murimo gusakuza gute ariko umuntu w'umugabo yosakuza umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabuga isakuza habe n'umugore wawe nagusakuriza mu nzu kakubwira imiti ibiruta iza gushobora umugore wawe akomushobora iya mbere nasakuza uzaceceka iya kabiri uzamusohokane muri weekend ngutuye indirimbo uyakire ikubiye amashimwe yanjye indirimbo uyakire ikubiye amashimwe yanjye yose twabwaga umuco wacu wa kinyamurenge kugwa isoni zabishe gute nimutabasohokana isi zabasohokana isi inachaza dunia kama hamtoki nao dunia itatoka nao umva makuru y'ubwami bw'ishuri Hanani aravuga ngo uyu ni umwishanyi Imana iramubwira ngo ntabwo ari umwishanyi ni igikoresho cyanje kandi cejejwe reka nkubwire reka abantu bavuga ibyo bavuga wewe kora ibintu bishe mwabasore mwe nta musore uzubwira 6 ataha yakora ibintu bishe ijambo rya mbere umusore ugomba kugira isuku ijambo rya kabiri ukamenya igihe cyawe aba bacu mwahe mushaka aba bacu mwe ndimurashaka aba uzurebera gusa kuri telefone ngo mega yagize gute yashize tension n'umuntu utangiye kukubwira ngo mega yashize muri fiançailles
dunia tulimo inayumba yumba kama mlevi, watoto ulia wazazi nao vili. Sabuni tireke bintu bitakengera bagenda kundi nimugera muki musunika ibintu biri imbere biba kibisenyuka. Sama ya sama haka hanani ngora manuka ramusengera umuntu nakurusha amavuta uzeme. Hari abantu hangaha ngo pasiteri baranebwe ngo ntibagisenga sha ngo iki titugisenga twebwe boguheza no kuyobora gusa korari y'abana ntiwayimara n'umwaka. Tekereza umuntu w'umugabo uzuyobora urugo rwe kandi niho hambere nubona umugabo ayoboye urugo rwe agahahira abana agahahira umugore yarangiza minerval akishura inzu mama sha mwitonde mutuno twanyu ngo kandi muri iyi minsi ngo basigaye bavuga amasengesho ngo akamata papa ofisi ni iki tuba tugiye gutekereza ibintu bisha. Dore hano nimutunge ibigaza hano dore tunga none ibise byavuye mu rusaku apa nenda kuwaza tunakaa tunatengeneza namuna mazingira tukareba ukuntu bimeze hanyuma na leta ikavuga atabana abagabo chef de quartier na de zone wose kwinjira muno na meya w'umujyi yavuga ati okay abana abagabo surusahu abagabo nibikorwa nimupunguza amagambo waba pasiteri ngo baranebwe basha twaranebwe twanebwa tukabemerera kuyobora gatuti amagambo yose ko muravuga hano twabihoreye mwese mwabaye bakagingi ubwo mubaye bakigingi nimurangiza umutwicareho attention mugande gahoro nimuramukanye umwe nyine basore mubwire ngo tugabanye amagambo dukora ibintu bishe. Ubundi kabasore bangana gutya mudafite saluni hano yo kuzoza mwisukamo nimurangiza mwe nyine mugire nikimina ikimina ni icyano mu no hamwarangiza ma ngo zani sabuni ngo nawomo ngo ngira ishati y'umwe muri 18 uracabwira nyoko ngo mama we baba kubita iminya kora ibintu bisha faze ya gatatu nimugera muri mwaraka ese mubiri wa nana mutwubahe mudukura mu kanwa nutaracuka nutaramenya no gukaminka ngo ba pastor iki wanyu murebe ndumubwira ijambo numara uganire mu mutima umubwire kuva none ndihanye taso hananiya ngo namusangara ngo yuzura umuka we arangije kuzura umuka we ngo yabatangirije akaanza mambo mapya ya kale yote yakabadilika. Umuntu ndazagaragarira mu rusako umuntu azagaragarira mu bintu bisha bakristo bagaragu b'Imana barundi kazi banyafurika kazi nitugabanya amagambo tugira ibikorwa. Umviriza ndababwira amfete iyo umuntu yitwa ko ari umugabo ukabinda yawe itaravuyemo izabandi zaravuye muri wakarede ukabukiriho ufite memoire tomoye neza urangwa n'ibikorwa isaku reka ndababwira ikintu ngaha. Twebwe mu Bugande umwana azaja ku ishuri mu mugoroba akaja gucuruza akotsa inyumbati akotsa ibitoki by'imishaba yarangiza n'ibigori akijira muri modoka
imodoka yagabanuka gutya akamanukana za capati yaza kugeza mu mugoroba akabajije ifaranga mu gitondo akaja ku ishuri ninde ubaye wa mbere n'uriya musore ariko abaca ahangaha isabuni basabe ikaramu basabe uniforme basabe kandi biravuga ngo udakora ndakagera gute takari none murashaka ko dukora ibintu bisha bicaye ndamukiriza umuntu umubwire ngo tutabare dusohokana abantu tuje kubabwira ngo impamvu badakora niki ngo tuyindirimbo uyakire ikubiye mwamashine yanjye yose tuyindirimbo uyakire ikubiye yanjye yose hari ibintu bisenyuka kwimana abasimu nibasohoke mu izina izi ndwara nizive mu bantu mu izina rya Yesu nimuzamure ibiganza bakabagira sema haleluya sema wagize neza ngiye kuhagera tangize yigise ariko hari abantu bazi kuvuga ko abantu bavuze ngo ndangize yigise umuntu agirwa n'abandi naho Sawuli bamurebeye muri pasi intuma zose ngo ziramuhunga bazirangaza kumuhunga umugabo witwa Baranaba kuri 9:26 ukamanuka ugahomboka ngo aramanuka abwira abigishwa arababwira ngo bamataye arababwira na ba Petero arababwira ngo mureke kupumuko uyu mushosi akori bakugumana twe reka nkubwire ntaho uzagera udafite umuntu habe naziriya nyanya ucuruza nuko ufite umuntu nabiriya bitoryo ucuruza niko ufite umuntu abantu bose mudakora ntaho muzagera naje kubatangariza serumu y'ubwami bw'Imana ari we jambo ibafata kandi biranagoye kuvuga ngo umuntu w'umugore umugabo aguhaye umutahe warangiza ngo ibintu uje biri mu kungora urashaka kutukira gute tuza kwikorera ku mutwe yewe twikorera amabido ku mutwe imvune zaratwishe akigitangaza kirabaye dusubira kandi uragoranye akigitangaza kirabaye ngo mu rwego ngezemo ngo sinocuruza inyanya muzarau wa kazi anakufa masikini ngo kaje ngo bazumve nk'umugore wa runaka ngo konda curuza inyanya kuzuja kuzigurira bazicuruza kutarareka kuzishira mu birungo Imana irashe itangaza kirabaye mundabara umuntu aho sinzira kamagira gutya mubantu umuntu muziba yosinzira mu bantu kandi usanga ufite n'abakazana n'abakwe kuko tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani, wewe simama, jipange sawa sawa. Macho yako ndahanuye muri iri joro, ndahanuye muri itariki ya 13 ukwezi kwa gatandatu wari umaze iminsi ubona abantu. Imana iguheza umuntu, Imana iguheza umuntu, Imana iguheza umuntu, Imana iguheza umuntu, Imana iguheza umuntu. Amen. Kugira ngo tugire 6, kugira ngo tugire 6, jewe Revera Kado Bishop Karegeya nabajire twese ni kuri Farao kandi waducurangiye ndazo yadusabye ni mima jahuzage udafite umuntu ngo jewe ngo ndimo kumva iseseme y'abantu insha yacitse uri mu iseseme y'abantu ngo kandi uyu muntu jewe ngo sikimwumvamo aho wewe ni batakwiyumvamo uzagera kuke pungusa amagambo, pungusa amagambo. Dore abaguzira ishugwe iri ururabyo uru ni faranga ntahandi byavuye n'umuntu watekereje akora ikintu gisha, ikintu gisha, ikintu gisha, gisha, gisha,
manutse mu ijambo ry'Imana aho twasoma nimuheze Imana ishubahiro. Zamura Yesu, zamura Yesu, niwe mukiza w'abantu. Zamura, zamura Yesu, zamura Yesu, niwe mukiza w'abantu. Igitabo cha Samueli areberwa muri faze zitatu. Faze ya mbere kumutambyi, faze ya kabiri kumuhanuzi, faze ya gatatu kumucamanza. Kandi mu bucamanza bwe buri faze yose yageraga ofisi aho yakoreraga. Ubucamanza yabukoraga imispa. Nusoma Samueli wa mbere gice cya 7 umurongo wa 4 ugahomboka ukagera ku wa 5 n'uwa 6 urasanga ofisi ya Samueli yari imispa. Ishiro niho yakoreraga ubutambyi. Gihanuzi yabukoreraga muri ofisi y'Irama y'Inayote. Niho Dawudi yaje guhungira aramusanga. Umutipe witwa Sauli ari we sebukwe wa Dawudi ngo ashaka gukoroga. Aha yahiga gusa Dawudi ngo ashiki arahanura kandi wahanura yicaye. Reka nkubwire nuko ari ibintu bisha abantu bazaguhungira. Ni bande bari barya muri restaurant bazamura amaboko. Abarya muri restaurant abazaba timurarya muri restaurant. Baba mazifaranga. Okay, mpamvu baba mazifaranga mwanze gukora ibisha. Abakoze ibisha baravuga ngo tubarya ifaranga. Amakanisa yose arahanga. Ifaranga ntizabuze. Mwe nyine muri ifaranga. Ariko kubera kuko mutakoze ibintu bisha. Nta karimatasiyo gahari, nta muri rijo hari kuba hano hari icumi cyaji ikicuya kiri mu twari kuguha ifaranga. Ariko kubera kuko nta kintu kitekereza amategeko. Karahari kikanisa na kikanisa na kaba mama reka zibari hewe mami uzane n'ibindi tukugurira. Abayumva kariya gatatu nimukora ibintu ndangije kuba wakwemera ko dukomeza amagambo y'Imana ba Bibiliya ijambo ry'Imana. Samueli marangize akora muri izo fase zitatu, ariko icyanejeje ni iki ngiki, akora ibintu bitatu bishasha. Icyambere ngo yaratarabona orientation y'ijwi ry'Imana uko rivuga nuko Imana iziganira. Uwamufashije n'uwo yahaye agaciro. Tuzagira hugera utahaye agaciro bakubanjirije. Mu buyobozi turaba nyumba 10 nurangiza uzanye igituza gusa ngo nawe ngo yengu nyumba 10 ngo utazayobora neza. Papa funga kinywa itonde amahugurwa baciyemo ndura yacamo tuwawe ndura naba n'umwana n'umuyobozi wa Sunday School ngo yeye ngo ababana ngo bari mu kwigira nabi. Papa cisha makere ku rusaku ngo jaho umunsi nzashaka ngo nukuru kw'Imana ngo nzabereka ngo nishaka ngo umugore waje ngo akansuzugura. Papa turashaka uzatubwira amakuru barangisa ngo akanyenyekeye mbele ya Eli. Nimwicisha bugufi mu babanjirije kugira ngo mukore ibintu bishasha. Ariko kuva ninjiyemo nejo nabonye umugabo utarase kuva tugezemo kandi yicayiri kanerekere hano muraho
mu rusengero mu wiwe nukuri intimba zacu nizo ishizeho imibabaro yacu niyo ikorera ariko twebweho twategereje yuko yakubiswe n'Imana data kandi yazize dadacu yakubiswe n'Imana data yakubiswe n'Imana kandi yazize dadacu. abona orientation baramubwira ngo naguhamagara witabe ngo karame mwami umugaragu wawe nimukore ibintu bisha abantu bakora ibintu bisha memware zabo zirisima uraho papa nari ngukumbuye wangiriye neza muri Karumeli kandi uwo mutima uzawukomeza kandi kuberisha genda vuba hanze pema mudahindukira amajosi ngo barye Imana irashe numvise ubuhanuzi bumanutse yo ganula na nitwe Mungu ganula na nitwe Mungu ganula fase ya kabiri ya Samuel aho yakoze ikintu gishasha abanyesirayeli baramubwira ngo Bafilistia basaza igiswa cyo kivuga neza ngo masheho wa Filisti ngo wamekuja kutushambulia. Samueli wakaimba Mungu akanyamaza, wakaabudu Mungu akanyamaza, ngo akakumbuka password aja muri code yibuka kuko mkiza gituma Imana ngwizana ibintu bishasha no gutanga itu. Umuntu nakurusha gusenga akakurusha kwigisha abantu akakurusha kwita kumfubisha n'abapfakazi, uwo muntu uzamutinya kandi n'umurwayi uzapfa kumanywa apana mu ijoro. Samueli ngo akajaga mazabao yubaka ikigicaniro, warangije kubaka igicaniro Imana ngo iravumbuka ngo baheze imbaraga ngo baturumbuka imisipa ngo bagenda birukana ngo bamediyani ngo bakubita umugenda ngo bageze i Betikari. Ngo bamaze kubageza i Betikari Samueli ngo akora ikindi kintu gisha, baravuga ngo ibi bintu ngo bagushiraho ikimenyetso ngo ashinga ibuye ryitwa ngo ni Ebenezeri, bisobanurwa ngo Uwiteka adushiza hiyaguye. Reka mbabwire, nukora umushinga vumbura iryawe zibe, nukora ji vumbura iryawe zibe, nukora amazi kinju yini company aka dore ubu ni bwo bwe uyu muntu si faranga zayinjiza na mwoyutu dutatu muri pisi nama tugotomera kandi titwaje tuvuye mu ijuru naje kubabwira ngo mwadutumiye mu giterane cy'abasore, mwabasore nimukora ibintu bisha. Ubukira bwa mbere n'abasore, igihugu gifite abasore kizagiteza imbere. Nta muntu w'umusore ntatokorera mumbeho azararamo, ubuzamu akaburaramo. Abasore mwabasore ababyeyi barabare igifaransa ni mwe mugifite kandi ma projet ni mwe moyandika habe n'ubworozi nabandi barangirije muri agonomi. Nimukora ibintu nimutegura ibintu kugira ngo mukore ibintu bisha, hanyuma financement ibuze. Reka babwira kantu navuze hari haruguru, umugabo witwa Oyadep nimuzamura ibiganza komera Imana amashimeshi. Mu busara bwiwe atarashaka ngo agera n'igihe ashaka asenga imyaka 5 hayasenga, warangiza akanakora agasenga ahayakora, ngo arangiza Imana iramubwira ngo ibikurimo uwimuke hano uje mu giturage kitarimo umuntu nzahindura vile. Ubu ndimo mbabwira kugira ngo winjira mu rusengero sinkabije, genda kuri Google urusengero rwe kuvuga ngo winjire wicara imbere ku cyumweru hari imbere uza wigabana na 5 kugira ngo uzicara imbere ku cyumweru. Afite indege zigera ngo kuri zine, afite za hospital, afite amashuri. Nimuvumbure
afite bakristo miliyoni zitanda. Wowe umugabo ufite amaguru nkabo niho abandi bazabigiraho. Nimusanga abandi bati mwana uyu mugabo ni pasteur ariko ni umuntu ushaka ifaranga. Mwegera guheze pasi waduko yatangiranya ngaha. Nurangiza uve mu nzu. Umugore abagore basaze ayo makuru muyamenye. Nimusambure ibikasi. Haleluya. Nimukomere Imana amashimeshi. Haleluya. Haza gutinda hano hari ikintu umuka yambwira tugiye gukora. Nimusambure ibikasi. Samba haleluya. Haleluya. Warangise oya depo. Umuhana wose aho yimukiye wabaye ivi. Za hospitali nda mukristo ugira kirizi wiwe. Bose bazabakora muri company yandi y'umugabo. Igitekerezo cy'umugabo umwe kizagiheza abantu tuzi. Mwabagabo umwe. Mwabadamu mwabalisanse mwabadekatre mwabadokiteri nimutekereze ibyo gukora. Ndagize mwiriwe ni mugatondo ndagize yambo n'amahoro none nimutekereze ibyo gukora. Sinabibabwiye ese nejo nabibabwiye ni wa musi kera ruguri wacu umuntu wagaza worora ingurube bagaza amabakira nkivudika bari kugitangazira ingurube wayi bokoma shetani ari kugana mu hotel yose. Ingurube ugezo kwisi nyama y'ingurube niyo ya mbere na sungura niyo ya mbere. Ukwikanisa mworoye za sungura mwogira isoko. Mwabasore mworoye injiwe mwogira isoko. Kandi bindimo mvuga kubera ko nta manutse inzandiko zose za Paulo ngo se bingibi Matayo tujanyemo ngo nibi. Reka nkubwire nta buzima buzira amafaranga kugira ngo umuntu azaje no mu ijuru nutabanza gushaka ikintu kigomba kubeshaho uzatekereza nabi. Nimumve irashimana no kurikima tura data kandi wahawe ijambo. Reka nkubwire amakuru wowe ntugitinze hano nimumusezere mvuga ngo uzagende neza gusa ntukibagirwa n'urusengero. Mfite abana batandatu uwa karindwi n'imfura riri uzatwibuke. Umuhungu wanje wa mbere yitwa Timotheo ari muri senior 6. Umukurikira yitwa Joyce yarashatswe niwagiye kurera abana bande basizwe na pendeza. Uwundi yitwa Jolie afite umukobwa yajatswe nawe mwiza cyane yafite umukobwa yamwise pendeza. Uwundi yitwa Dani, uwundi yitwa Samuel, uwundi yitwa Teresa. Teresa we kera yabonye musaza wo muri Amerika umwigisha. None nawe uzagende neza tukanibagirwa. Hakika Mungu ni mwema. Ametenda mambo makuu. ni Mungu asiyeshindwa. Hakika Mungu ni mwema. hakika Hakika Mungu ni mwema. Ametenda mambo makuu. Mungu Ni Mungu asiyeshindwa. hakika Hakika nimuzamure bikaza byo sema ya Haleluya. hakika Mungu Ni mwema. Ametenda Ametenda mambo makuu. Ni Mungu asiyeshindwa. Hakika Mungu wangu ni mwema. nimuzamure Haleluya. sema haleluya Haleluya. sema ya Hey! nugara hanze uzabyara amahasha y'abahungu. Abahungu aba wandike hakika Mungu Mungu ni mwema. Ametenda mambo makuu. ni Mungu Ni Mungu asiyeshindwa. Hakika Mungu wangu ni mwema. hakika Hakika Shakia Mungu Shakia ni mwema. kubura Ametenda mambo makuu. murangase dutambara murangase Ni mugire Mungu asiyeshindwa. hakika Hakika
telefone zitatu iya mbere izaguhamagara ikubaze gusa amazina n'umubare w'abantu muri kumwe. Cyo ni cyambere. Cya kabiri izaguhamagara kabiri nimari kubwira ngo yije hano. Iya gatatu izaguheza a ve lo. Hakika Mungu ni mwema, ametenda mambo magumu. Ni Mungu asiyeshindwa. Hakika Mungu wangu ni mwema. yama nimuzamure ibikasi nimuvuge ngo haleluya. Kaka ganulira nanitwe Mungu ganula nabamuhuna ganula nabafira ganula we yisha we ganula nanitwe Mungu ganula nabamuhuna ganula we yo wino sha wino nimusamu Haleluya. sama haleluya. Haleluya. Akaka irasekome tokose ndamukiriza umuntu umubwira ngo tuza Imana igiye kuguheza ibintu w'ishuri kwa bishasha walira kuzara guhura n'umuntu aho kandi azagwifara mbere yuko uzikora hakika Mungu ni mwema, ametenda mambo magumu. ni Mungu Asiyeshindwa. Hakika Mungu wangu ni mwema. iyo umuntu yakoze ibintu bisha tibiza bibora usome ibyanditswe Luka umuriro uratse ibicani 7 n'umurongo wa 4 n'uwa 5 Luka nta muntu uzukora kitabu cha Luka sura yake ya 7 mlango wa 4 na kushuka mpaka ile 7 yake umuriro uratse Imana irashe ngo nabo basanze Yesu elasika baramuhenda bati bagira bate baramuhenda bati basubiremo haruguru biravuze ngo nabo basanze Yesu banagwana Yesu baramuhenda bati n'umuntu ukwiriye ko aho umugirira utyo n'umuntu ukwiriye ko umugirira utyo kuko akunda ubwoko bwacu sukuma ndetse n'isinagogi yacu sukuma niwe wayitwubakiye. Yesu ajana nabo rekera aho ngaho subira ahandi uhere kuri uhombo gahoro usome nk'umuntu uri muri maternelle biravuze ngo aho nabo basanze Yesu banagwana Yesu baramuhenda bati aywa basanze Yesu baramuhenda yegana Yesu longoza muhenda aho twumva icyatumye muhenda baramuhenda bati aho umuntu ukwiye ko umugirira utyo aho kuko
akunda ubwoko bwacu sukuma ndetse n'isinagogi yacu niwe wayitwubakiye. icara ramutse umuntu numara uzamura ukuboko kwe ukubumoso utunge hano mubwire ngo natwe tugiye kongera niwe wagize gute akunda ubwoko bwacu kandi niwe wubatse iki isinagogi umuntu one person musajja yeka namazo kuzimba inyumba yo wakatonda namaraho naye abantu ne bamusanga Yesu ne bamugamba mukama aho musajja ono atwagala naye cyo kubira omusajja ono yatuzimbide chache yeyeka umuntu wanyine aradukunda ubwoko bwacu namba 2 niwe watwubakiriye sinagogi kandi turawenze umugirire neza nawe yarafite umutipu gizute ngo yarawajije umwana Yesu aravuga ati sha mbonye ikintu kinitambitse imbere reka mbabwira amakuru agezweho hari umugabo umwe wacu n'umugabo basita 9 inka ziranyagwa nizacu ziranyagwa kuri Nowe agatanga inka Pentecost agatanga inka Christmas agatangika izacu zose zaranyazwe n'iz'abantu twari duturanye iziwe n'ubu zirahari imfizi iragenda mu zindi barazinyaga 96 yampizi abarigaruka yonyine mushike kwirana yivuga 6 izindi zose barazijana nta muntu uzukorera Imana ngo ugire gute iceceke ni mu ishuri ibintu bishe ugiye gukorera Imana nina muntu wohaguruka agafatikanya n'urusengero nabajije ibox imwe baramubwira ngo ni 100 by'amarundi na 80 box imwe iyi plaf niko saka televiziyo okay nina muntu waye wumva ko yafatikanye niriyereko akavuga ngo naje iki kindi Imana izo zinibukiraho bare ku 50,000 sana ngo harurire Yes, uwelele ebeneza wanawara tuba ijuru n'amatayi twazizituye jewe nakinye umupira nimburiri hirya ndiruka mpagere ikindi zankora sport kindi naragiye urakoze abavuga butumwa mwembi kangweze uri umugabo azaterana undi muri te ubu nyine turi muri coupe mondiale kugira ngo muzatsinde ndagutidana kabu ka plus ka gitego kikisha ninda undi pastor yatanze 50,000 hano akira ukuboko uri umugabo genda hansi ndakundi genda hansi akira ukuboko ejo uzayeza bisetse ukabonda kuzura ninde wawandika ba kanani ndu wize neza aba basore baye barangara nanje zotanga uzatanga ingayo 50,000 uri umugabo nukuko warashatse okay abakobwa musenga dore umugabo dore okay
orere ruremanga bagapfa shezi ibindu bitu inare n'abataka biluhira kusekati mimi ukageta kushezi uri mushose wanyandi hariya benediction baraka sukuma uri mushose uri mutabana wabaki wabakono koko dolari yimanga ngohobere yishira mu eja unayambiti bwisha ko mushose kiziyambala kero kwa yanga yo mwana buno bwanwa yanga amavuta genshi munga kubashane ni musamburi bwaza orere ruremanga bagapfa kushezi ibindu bitu binarera bata niko yame turi kuri 70 shika dore waundi nababwiye wazanka n'ubuzigi hari dore nguye dore umuzukuru we nguye dore nguye umuzukuru dore umuzukuru dore nguye nawe wagusubushisha umaze kugura umushinga ngo wasupaguru uri umugabo ngwino nguhoberesha uri umugabo ko bagabo basabamera sogokuru wawe yagaze zirekura kuri Christmas na Noel rukumbu usura kuvuga ngo ntuza abantu dore wamubonye ni mwana wanyu mara ngo matayo ataguma kuvuga atuvuga ibintu ushaba ni murakure ni daundi asante sana hano sindahaza ndacari hano dunia tulimo inayumba yumba kama mulevi kuitwa kwa ya dore wa mukobwa mwisi mama we Ejo ibomeshu ya akirikuba uzashakwe neza kandi uzashara abana batandatu abahungu bane n'abakobwa tunatabiri sasa ni musamuri biganza mbonye umugabo mwisa hari ngwino wandikuza uzuhagarara hano uzureba tarini za kutoba esite passe 30,000 uri umugabo akiri kubako 30,000 wabonye gito 30,000 no uri umugabo umugabo nakiri kera akirira neza igera mzee abazee bazategera kuitwa kwa sister Dimash imani kusatse kandi nabo muvuka bose ibagire neza ibazamure bagise byakagira umuntu mu nzu yanyu uzake mutunga amahero mutunga amadolari n'amapound n'amabuye y'agaciro amen yabe yawe yewe uzokurikira ijuru n'amatayi 30,000 muyumbe igihe cy'ifaranga tugomba guseka nta bintu no gukanyaraza ko turategama titwo gutafi abantu usaba ijuru dufite moteri 50 akira kuba ko poste uri umugabo mwisi kwanambaye neza tukaza twisondeka cyane mugomba kuruza ukusata
uzuhura n'ibikapo by'ibisubizo pima aho mwe dore inshuti yanjye kanga mambo nuko umugabo asame kwasira kura izindi zikije umunsi umwe nasengeye Elise dore umubyeyi watureze hiwe bahumbi umuriro watsara kurukiwa Elise araza ati parte nsengera kandi ndabona ko muri Afrika ngo musengere naho ndahumirije abantu uko barankamira zizaroraje nazo nikiri gitengazo yabe mwihangane umuntu urakara ko atangije ifaranga birakureba ndi mu kazi sekati mire karareba neza mani murebe mundebere mama haki imani gusetse umusinzi yama mukomere Imana amashibesha abantu ko barakora ibintu bikomeye harundi wa mugabo haguruka ngube nawe ndibakubaza kukuhora Imana iguha amafaranga kugirira neza uzababwire Yesu wangiye nawe ndibakubaza kukuhora nigishima uzababwire Yesu wangiye muri abagabo abakobwa amasengesho soliste Mungu iwacu genda sha umaze gutinda iki gituza izi mbaraga zigende muri company uyu wacu harundura mwiyanganira ishuya na mavuta